Nazdar bazar, ďalšia veľká otváračka. Zohnal som si tu nejaké blistre. Takže, a mám tam jeden Twilight. Tu je Twilight. Takže zase zhaňame Greninju, keď už máme dve, ale my sme lachvatí, chceme 3. Takže poďme si na ten Surging Sparks a hľadáme koho iného Pikachua. Tak, poďme na to. Drasna, Espur, Vatrel, Excadrill, Lisia Apel. Ten má iný povrch než tie predchádzajúce karty. Rapska reverzu, Drasna reverzu a máme tu Holo Zarude. A tu sa mi nalepila karta. Takže dobre, máme tu Holo. A je tu Skarmory. Taký ťukanic tu má. Zase sa mi nalepil. No prísam. Ono, zase sa mi nalepila energia. No takže máme tu Black Kurema. A reversko Glimora. Už cítim, že sa to nenalepilo. Smočum, Skarmory, Tandemus, Fanfi, Magnezone, Technical, Quaqual, Reverzu, Celeo, Volcaron a Flamingo Exovi. Takže tieto blistiky one-packové dávajú exy. No a teraz tu máme 3 blister. 3-pack blister. Poďme na to teda. Tak, som to otvoril a máme tu promokartu Zapdoza. Pekná je, pekná je. No a 3 boostre. V každom z nich bude minimálne jeden Pikachu. Keď by to bola pravda. Togepi, Helioptile, Charcadet, tu máme Digleta, Azumarill, Anihalepe, Gravity Mountain, Bruxish, Klefki a ďalší Kyurem Exovi. Sablu, Sandygast. No poď. Twillows, Rotom, Valrein, Armorek, či jak to je, Pašo Berry, Cetitan reverzu, Oricorio reverzu a Dialga. No poď, my god. Sandygast, Drillbur, Magnemite, Slakot, Villion, Dragon Elixir, Xerneas, Reversko Snorlax, Applin a Drasna Fularková. No, pekné. No a máme tu posledný 3-pack blister, potom si dáme Twilight ešte. No a tu máme promokartu Quagsire. Neviem čo to je.
Mne to príde jak nejaké modré hovienko. No a máme tu 3 bostriky. Tak, modrá energia. Teda vodná, Oranguru. Swablu. A tam som zobral Vulpixa, zase sa mi nejak lepia tie karty. Hrozne. Sandigast. Turtonator. Kanter. Lisa. Joj, a Lisa je fajn. Togepi. Skarmory. A Holo Tapu Koko. Tak toho som dlho už nevidel. Vigorot, Centiskorch, Sfil, Deino, Latios, letadielko, Koraidon, Ninetales, Rufflet v reverzu, Vibrava a Holo Skeledirge. Že by to ten tripak blister bol fakt, že fest hrozný, alebo nám tu teraz padne bombica. Takže proste padneme na zadok. Flitler. Blice. Šrodle. Hrozne sa mi lepia tie karty Kelceon. A minulé proste boli také masné, alebo ja neviem. Proste hrozne sa to klzalo. Kvakval. Grafa jajajajaj. Šelos. Charkadet a no akože fakt ten tripak blister bol hrozný. Však to je hru za des. No poďme si napraviť chuť. Ešte maškaradov. Hovoril som, že nebudem už otvárať maškarady, ale proste tam bol ten jeden. A on chcel, aby som ho kúpil. Tak poďme na to. Takže Revaurum. Promo kartička. Ja proma tieto nezbieram zo Scarletu, ale mám komplet všetky hotové zo Sword and Shield. Takže keby niekto chcel, kľudne píše do komentárov. Dohodneme sa. Takže poďme na to. Greninja 2 máme. Takže Karmín by som veľmi rád chcel. Karmín, to by bolo super. Takže Farfetch. Torkoal. Suché ruky. Kadabra. Chavľuča. Jamming Tower, aby niekto potreboval hola, reversky, mám ich kopec. Kľudne, píšte do komentárov a určite sa nejako. Dipplin. Wow. Ale máme ho už. Holo Frostlass. Darumaka. Aipom. Poliwag. Helioptile. Lucky Helmet. Micteiani Iron Bundle. Reversko Snorlax. Reversko Frogadier. A holo. Last Pack Magic. Takže tu máme Basic Energy, Timburr, Aron, Spinarak, pod tým je Senchu, Rayford, tam vidím už holíčko, ale možno, že namiesto nejakej reversky bude poriadna sírka. Apelin, Growlithe, no tak nie. Takže z Twilightu iba Dipplin. Pre dnešok to bude všetko, vidíme sa v ďalšom videu, čaute.